Кайтаралымам инде, кайтаралымам, синең миңа гашык карашың. Мен Татарстанның халық артисті Вадим Захаров. Өзімні текшерерге болдым, УЗИлар жасатырға. Щитовидный железада кенегіне опухоль деп еттілер, опухоль топтылар. Текшергеннен соң мен айттылар, операция керек деп енді. Жерче кіші боларақ, меңа тауышын соқлап қаларға керек, связкаларға енді зыян келсе, тауыш біте. Мында шондай аппарат бар екенін білдік біз, нейромониторинг деп аталау аппарат. Ол енді бик сақ қана ішлей тұрған, хәмде шушы связкаларға қоғылмайша ғана ясый тұрған аппарат болып шықты. Башта бик қорыққан едім, әмма да ләкин мында ішлеген персонал мені шул хәтле мотор итеп қаршы алдылар, алар мені тынычландырдылар, алар мені біраз шулай көтеріп кенә жүрмәделәр инде. Операциядан соң да мен бер нинди проблема сезмәдем. Һәм шулай булсын да дип теләп йөрим. Миңа операция булды 26 февраль көнне. Мин бер генә кичә кладым да бу клиникада. Мине икенче көнне чыгардылар да. Ә инде 28 февраль көнне мин киттем Башкортстан якларына. Үземнең концертларым белән мин 16 концерт куеп кайттым. Концертымда мин җырлыйм 20 җыр. Менә шуннан уйлап карагыз, ничек. Мин бер нинди ограничение күрмәдем, мин бер нинди үземдә тоймадым да, авырту да сизмәдем. Менә шундый җайлыгына Аллага шөкер эшләп чыктылар.